Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sayil cholehil choqakwe at kwaskwitsin ninkela kulbal khunsut kuchik saliqak angela in solok sa lisantilhu la isaralux utyoqin charuchu ningil chiruli khunk amokain chiruli khunk amokain nakwash khuna khinkil bayaqru manaqshultikankil likarush qatsol chiru chishkhuni li shamana in liqa versículo naqataw salihu Juan capítulo 5 ut versículo 36 ut nashchechi hokain aban la in kwank karu na atinak chikwish ashal nimsh kwankil chiru la Juan ha lishnimal ángel likishke chimpanu liyukwabej shpanak lik ángel yogin chishbanunkil na atinak chikwish utnashyenak liyukwabej kitaqlank chaqkwe mari lishnimal rupats chiruli jonala in ha antana ma ángel putru naqtaqanaw naqliqaqwa Jesús chalenak chaqsa chosha malaq ma ángel ru shnawbal naqhaan lirala linimaqwal Dios utkuiga taqanaw in chandakhru naqtaqapab shbanak qahultikaq ma ani chikhunak sahkaba nukoru chishtawbal qakulbal kahkui sashkabal qaqwa Jesús chishkhuni li pabal ut chishkhuni lishtusbal ru kikanabak choqreheb lah hebreo renak haneb rahlite kwotsoq rerik in chishkhuni lepchik litenamit khundesal chnin qaleb ru esilal ut profecia likikanabak reheb resh kut besinkil resh kebal resilal joe tol li Mesías habanan lihonan nakol liqaqwa Jesús mogo keshnautaru kwan li ratin liqaqwa Dios saruqe abanan lik ay naqeb chikshbanu kil han likesh taqsish kwan kilal sashben liqaqwa chishkhuni lebli etalil likanabam bileb chaq chirish liqaqwa Jesús linekesh kut besi lishkulunik liqaqwa Jesús ke kanak kama takwinaq maka chikahe kama nakkesh muqli rilo baleb re inga rilbal likaru yoji kulmang kisach kwankilal kisach lish santilal liratin liqaqwa Dios choqrehe shbanaq nabal likareru lik aynaqeb shbanonkil hanjik likeshkesh kwankilal lirusilal chishkhuni la inat koskwitsin hanaq liqaqwa Dios maka nash muqchiru lishtenamit Akakretal toxsaliqahona la naqkwan bandiushre liqaqwa tuqkwan li ratin saqu kulaq khunaq li honal naq maqaqchik li ratin liqaqwa Dios kulaq khunaq li honal naq maqeqchiqu chishkhuni la in utli khokyal shoruan chishsolbal uchishokbal saliqa taqa khultika khunelik habanan karu taqa khultika ku maqaq ebli qasqitsin li shekwan chaq naqter salish kutanki liqaqwa Jesús keshchal shqe Shpobal shmuqbal shmoybal ru liqaqwa Jesús nikeshyenak nikeshpab chanchal shole li chaqrab li kwankchaq sali naxter chaqrab nikeshyenak nikeshbanu chishkhuni likaru taqlam ileb kuishban liqaqwa Dios habanan maga keraj kui liqaqwa Jesús keshukwak shtaqinki liqaqwa Jesús keshukwak chishtseqtanankil likaruk aynaqeshbanunkil utkeshkhal ru chishkhuni li khwalloq likyal likwank aqal chirueb uchihokainat kwaskwitsin keshseqtana chihunkwakil lajkolol rehe limatan likitaqlak chaqshpan liqaqwa Dios salihu Juan capítulo 1 ut versículo 10 nashcholob chiquhain ak kwank chaqsaru chichoch chan utli ruchichoch ki ushk sashkaba aban li ruchichoch inqa kishnawru Shotzolo kahkwi chirisheb li etalil ebli banu hom li qishbanu li qaqwa Jesús utebshnin qaleb rusach bach'oleh sashjanq li poyanam shqil chanrunaq nabaleb reheb li ketzaqlok chiruheb bahkwi ebli poyanam naxter ratine ebli profet li neke atinak chaq chirish li Mesías li ketzaqlok ru shqakahkwi retal chanrunaq kwankeb nabaleb li ke oy benink re li shkulunik li Mesías utnaq akwan chik sashjanqe mukokesh kulta kholah kololebre ustana balli etalil kama lishqil la o chiruli shamana in likitsaqlok ru chirish li Mesías ke eri lahkwi kesh kots khonal rikin liqaqwa Jesús uthaneb inga kesh nawru dokhretal naq kesh tseqtana liqaqwa Jesús ut kesh taqsi chiruli cruz haban bandioshre li cruz hain
la at utla inanakwan no koru chishtaw baleka kolbal sashkaba li Cristo Jesús. Bantyo shakwe nakshinaku chubeni chiruli shamana in salika angela in solok salisantilhu la in saralux utnakatkoy beni sa hunchik reheb lika angel.